ngin sai kendu pat lasham benai om la shisngi la ne la step mo shudun bok bodai ubarang im handai la bangkta omdon ayurvedic omdon chemical and uso man ken have a bhaga khandeu kan no long ba best la ne Kuli pi bro teknik pon ngakai yaw ne uso man ken hang ne haleng kha pe pi ina mi ne uso man ken kan no best pe sum ken ro la i pe perlok pi ina uso man ken is so man ken pe tu dei sum red ai knai ka jing red la kum ka ai knai nang ta ngan pen i pi ne ujayan udon tang wei henry uha pe ke na hang na namar nga iu labun ba i pe uso man ken have a bhaga khandeu kan no long ba best la ne baklan ba he pe ne uso man tiu perlok la ne uso bangan i kan no ibang ban ktaim tang ba shudun bok bodai ubarang im handai la bangkta pe ungem deu tau pathau rei rong li pi ulong ba he handu kata dem tang la de ban khei yaw ne u so man ken u la don hang ne hapla junga kumba arkilo ye dem ta perlok hadin bal de ban khei ne u so man ken u so man thiu la ne u so baingan u persben u so batang u don hang ne hadu sanjai hindu jai pe gajing i best ki jur natural omdon ayurvedic omdon chemical 100% natural dem tangan kai anu chentong ladeu lanen chentong ladu i favorite ujur chentong ladeu dangaret entai ko empat ha wei dal poi hayeng nila ya ban shet ya kanaka jur so chentong ladu te tang ne perlok ke video kan sini ngin sai kendu pat lasham benai om la shisngi la ne la step mo unem de tau sentu ding so tajur